uyakhadimula lo mdzala wetinsuku, uyakhadimula wena lo vuseshe sekufeni, uyakhadimula wena lo phila phakathi. Siyabonga nkulunkulu, we are coming back home and we are back home. Sila Nkosi lapho ukhona, la ukhona khona nathi sikhona. Siyala Nkosi kuba khona la ungekho khona, kodwa ngaso sonke isikhathi Nkosi singilaba laba bakhona la ukhona khona. Asibi khona Nkosi la ungekho khona, kodwa Nkosi sihlale sikhona la ukhona khona. Yebo nkulunkulu longcwele, njengoba nawe Nkosi awubi khona la ungekho khona, kodwa nkulunkulu longcwele uba khona la ukhona khona. Lokhu kwenda Nkosi ukuthi ube khona nkulunkulu kokuthi ukhona, nangabe Nkosi awukho awubi khona. Uyasabeka babe longcwele, kude lenye indzawo Nkosi lesiyifisako, kude lesinye indzawo Nkosi lesiyithokotelako, ngaphandle kokuthi Nkosi sibe khona la ukhona khona. Njengoba nawe Nkosi uba khona la ukhona, awubi khona Nkosi la ungekho khona. Kuphila kwethu nemalanga onke babe kuphila kwethu sikunikele kube nikhona la ukhona khona. Uyakhatimuliswa Nkosi namhla emini Nkosi sikulenzawo nguwe nkulunkulu lofanele ukudvunyiswa nalofanele ukubajata nekungcweliswa. Uyasabeka babe longcwele. Hallelujah. May you give God a hand of praise. Hallelujah. Ngicela sishayeleni Inkosi yasezulwini tandla. Uyasabeka nkulunkulu lovusile Jesekufeni, wena lophilako kuze kube ngunaphakade. Hallelujah. Hallelujah. Siyambonga nkulunkulu bazalwane for this prayer session. Siyacela ukuthi sihlaleni phasi. Amen. Sikhona ukuthatha emabhuku ethu ngoba sitawubhala. Hallelujah. Sitawulingisa bazalwane inkomo lesina yidle madlelweni kahle ke ngoba vele si in the wilderness. Isina yidla idle lenkomo bese seyisina ifika kube nesikhathi la bese seyibuyisa khona seyiyahlwabula. Amen. Ipheni yakho nebhuku lakho siyacela kube ready, sitawubhala. Sisalungisa ke lokho kwekubhala kwethu lebezivele sinako ngokuthi nje sichubeke sitimisele ekubhaleni. Siyambonga nkulunkulu for the prayer umfundzisi la sifake kiyo bazalwane, indzaba yekuthandaza ukuthi sikhone nkulunkulu kumkhonda ngamoya nangeliqiniso. Kulokhu lesikuvako bazalwane sike sakhuluma lapha endasi besikade sihlangene nalabanye bazalwane, sakhuluma indzaba yemvuselelo yangaphakathi. Amen. Yes. Sonke nasla enthabeni ngilo naloyo ufuna kumuva nkulunkulu ehla ngemandla ngaphakathi kwakhe, ngiloyo ufuna kumuva nkulunkulu akuhambela. Endike sinayo le mentality noma ke besinayo le mentality ngokuthi ngoba sengilanthabeni ngazi ukuthi uNkulunkulu kufanele aqhamuke angikitate ajabuliswe ngiloko ukuthi nje nginyuke ngeta enthabeni. Kanti lento sikhulumile khulumile umfundzisi nasila elofini emalangeni lesuka kuyo ukuthi kude le ngalanthabeni ibe nangabe lekhaya bekangekho. Imvuselelo noma ke bukhona baNkulunkulu abuthwala ngumfundisi ngokuthi utabuthwala etena bebandleni bese sofika ubufaka ngaphakathi kwakho. But bukhona noma imvuselelo isuka nawe ekhaya lapho ukhona khona bese uya esonfeni. Nawufika esonfeni kuvusetelwa losuke nako ekhaya. But nangabe ekhaya angithandazi, angilidli livi, ngihlale etindzabeni, ngihlalela kubo TV, angeke bazalwane uNkulunkulu bese soyengwa ngilenthaba soyangigitata nje ngoba mina nginyuka inthaba. Ubuka lokho ukuthi ngindani noma ke ngendeni ekhaya, futhi noma sengisuke la nangifika ekhaya ngidawufike ngendeni. Hallelujah. Mave kuphilisa bazalwane entsabeni, siyaniphilisa bazalwane entsabeni egameni lika Jesu. Hallelujah. Ingakho bazalwane ngifikela ngilomthandazo ngukhathile, ngabe ngichubeke nawo but ke ngukhathile. Lokho ukuthi uNkulunkulu indlela lasebenza ngayo akabi khona la ngekho khona, uba khona la khona. Kusho ukuthi uNkulunkulu kuze ngimuve akhona ngaphakathi kwami, angimende abe khona ngoba kaze waba khona ngaphakathi kwami, ngidathi nasengilanthabeni bese soba khona.
So ke angambheki ukuthi nginyukele enthaba noma ke lokuphila kwami ethafeni uNkulunkulu akekho. Bese sengibheka imiracle ukuthi ngoba sengila noma nginyuke angekho sotaba khona. Ngoba uNkulunkulu akabi khona la ngekho khona, but uba khona la khona. Ithini ke lenzaba ithi njengoba sawukwehla bazalwane la enthabeni sibuyele emakhaya ithi lenzaba le ekhaya la ngihlala khona emsebentini la ngisebenta khona angimende uNkulunkulu abe khona ngani angimekishe sure nginesikhathi sekudla live la uNkulunkulu angimekishe sure nginesikhathi sami sekuthandaza angimekishe sure nginesikhathi sami sekuzila nangenda letinfo leti uNkulunkulu ngimenda uba khona ngaphakathi kwami. Ingakona sengihamba ngiyesonfeni kuthiwa angibuye ngifakaze phambi kwabazalwane noma ngihlabelele emazulu atawukwehla why uNkulunkulu ehle abe khona nasengithandaza noma ke sengenda leyo nkonzo lengiyenda ke esonfeni uNkulunkulu uba khona nangime la phambi kwabazalwane ngoba vele beka khona nangisekhaya ngenda iBible study ningekho. Lona kwenda ngazi uthi njenganyalo nasemabandleni bekuba nje bazalwane ngicela sithandazeni Nkosi uma ngale ukuthi umthandazo ubhekephi yini sengibheke uNkulunkulu ukuthi la enkonzweni amuvishe kani angamendi wabakhona. Ngakho bazalwane ekuhambeni kwethu konke nasekuphileni kwethu konke athi umhlabeleli kunye kuphela lengikucela kusihlabelele ngisifunza every day athi kunye kuphela lengicela ukuthi ngihlale endlini yasimakade imihla yonke yekuphila kwami. Okay, imihla yonke kuphila kwami. Kusho ukuthi la ndlini yasimakade angihlali nje only on the Sunday nangibonakala ukuthi ngiyesonfeni. Imihla yonke yekuphila kwami. Usikeke safunza sakhuluma indzaba yama days. Sasho ukuthi le mihla akusho ukuthi mhlambe bo Tuesday, bo Monday, bo Wednesday, but le mihla ngiloko ukuthi in each and every event konke lenkwendako la empilweni yami angikwende ngisendlini. Indzaba lesitawungena kiyo ke lena indzaba yasendlini. Since makhelwane ngokuthi sitawukhuluma indzaba yasendlini. Amen. So bazalwane singakangeni ke la endzabeni yasendlini I'm glad umfundzisi ukhulumile nga John 4. Ngicela ukuxoxa indzaba lencane kuna incwadi ya John 4. Ku John 4 sibona umfati waseSamaria una Jesu. Ngalanza nje just brief so that sister khona khambisana la sijagele khona. So lo mfati lona waseSamaria ufike ukhanza ngeJesu on the well noma ungasemphonjeni wemanti. Nakafika ke Jesu uyacela konke lakucelako but ngijagele lapha because lo mfati these people lama Samaria lawa siyathi kusema Samaria they were like beba treatwa noma babukwa ngokuthi bangema outcast bamfula bangakafaneli kungena nasethempelini la uNkulunkulu ngoba Israel kwendeka 949 Israel kufika isikhathi lapho khona uhlukana ekhathi kuba na Israel long Israel that is what the 10 tribes. Siyakhumbula mozi kuphinze kuyahlukana kuba na Judah naye ngala kuba nemaJews kuba nge 2.5 tribe Benjamin na Judah and the half tribe nankhumbula kahle that is of Manasseh that the half tribe siyakubona mozi lo 2.5 uba ngala lo 2.5 uba ngala so ke eJerusalem ngaleso sikhathi saJesu eJerusalem emva kokuba laba betive baxoshwe bahambe baye ekuthunjweni kuthiwa kwase ema-Israel sekaqala enziselana naletinye tive kwaba yi-mixed race yes kwaqangana kanti phela uNkulunkulu bekathi akungendeki lokho so ke emaJuda ase athi ke nina ema-Israel bobana ama-Israel that is the other tribes lang 10 noma ngathi lang angisi nje 10 ngibeke kanjalo lang 10 uthi ke sebathi ke laba ke nine angeke nisavumeleka kuyokhonda eJerusalem ngoba phela seningcolile ngekwemthetho angeke nisaya ethempelini la uNkulunkulu. Mind you, all these people, they are waiting for the Messiah. Bonke bathi ukuthi nguMessiah lo tabakhulula etuke batfumbila babatfumbile.
both lama Israel nalama Juda. And emaJuda wona atigcina angcwele ngaloko ukuthi ayathi ukuthi the Messiah utawuta ngawo. Kusho ukuthi ke emaSamaria ke nyalo sekasole indzawo yani yekukhonda because labantu lentfo yekukhonda uNkulunkulu ilanga phakathi kwabo. Agcine enda njani ke emaSamaria lesithathu ke ngilawa lamanye yes lamaSamaria because angema Israel but at the same time sekabhicane nalabanye beTV. Athi ke sitawubuyela emuva besunza Deuteronomy kulamalanga Deuteronomy 11. Athi ke sitawubuyela emuva indvo lesitawuyenda ngunayi. Kwathiwa nakuwela liJordani. Kwaba nenthaba la imemetela koma even before abawele uthi ke Mosi ke kutaba nenthaba lapha iGerizim bayibeka iGerizim lelenye ineligama layo letinthaba tibukela uthiwa ke eGerizim ngilakta umenyetelwa khona sibusiso bese lelenye inthaba ke khona ngilakta umenyetelwa khona sicalekiso. So ke basawela kusesengake because phela kuseta David ngikhani batawutfola konke lokhu that is batawutfola lenthaba leni Mount Moriah kwendeke konke lokhu. Kusho ukuthi bathi ke laba ke okay thina asikavumeleke kuyentabeni yaJehova eJerusalem. Indva lesitawuyenda ke nyalo sesitabohamba siyomkhonda uNkulunkulu entabeni iGerizim. Sayibamba muzi. iGerizim ke ngulenthaba la kumenyetela khona nathi tibusiso nathi letichaza kona kuDeuteronomy 28 yabona lesi sithandzako tshela makhelwane nathi sithandzako lento ukuthi utawuhlala endlini longakayakhe angithi uvune ensimini longakayindini ke ungakayihlanyela balwe kubala nikuthandzako kubala ke tonke leto tibusiso leto ke ngilebe timenyetelwa leGerizim yabo. So ke maSamaria sengalapho laba bangala thempelini laNkulunkulu le thempeli laNkulunkulu lona ke linani ke linako konke kuphelele kune outer court, inner court and the holy of holies bayakhona kwenda konke labakhona kukwenda lapho. So ke nakafika ke Jesu kulomSamaria lo this woman was okay lendla lesimchaza ngayo lesimbuka ngayo simbuka ngazo sibeka ingwadla. She wasn't necessarily ingwadla this woman. She was a woman who was eagerly waiting for the Messiah because Jesu bekatimbula kubo bonke bamfu kuwe much expecting him. Telakuphinza kwaphinza amagama. Jesu bekatimbula kubamfu lebebambheke kakhulu. Those people that he attended to lolosibona miracles abo bozakeu bonke lawo la yakiwo those people bamfu lebebambheke kakhulu they were really waiting for the Messiah. Even bafunzi bakhe ngamunye nangamunye nasingamchaza those people were eagerly waiting for the Messiah and when they saw his manifestation they were so glad. So ke nalomfati lona uyashada ke labanye labamchaza ama documentaries uyashada nakashada kwendeka inkinga with his husband isuke lapho iyahamba phinzi yahlala ushada lomunye kanjalo yabo sola uphike kushada then nasekafika ke Jesu uthi I know umthazelo ukuthi I know what you have been waiting because linkulumo ta Jesu lapha kuJohn 4 ativakali ngoba uthi ke lo mfati ke uthi ke Jesu ke uthi ke lo mfati ke nginathi semandi nakathi nginathise emandi esikhundleni sike ukuthi Jesu akhulume something relevant to water usuke lapho uthi awuhambi uyolanza indvodza yakho nathise emandi nekulanza indvodza akuhambelani that thing. So why asho kanje it is because le eagerly waiting yalo mfati waiting for the manifestation of the Messiah. Lesikhalo sakhe lesikhulu kube bengathi bumphumputhe bakhe nebulephelo bakhe bebula enzabene ukuthi ngiyashada lenye indvodza iyafa ngiyashada leni yonakala ngiyashada lena ngiyayidivorce kanti kwendekalani ngami. So her problem was on that ground. So he was driving her to that ground but ngihambe kakhulu ngigijime ngifike enzabene ukuthi nasakaqhubeka uthi ke Jesu mfati I'm coming to you with glad news. Ngiyathi ukuthi ukhathazekile for the coming of the Messiah and uyafuna kumkhonda uNkulunkulu but indzaba lenkulu ukuthi emaJuda akanivumeli ukuthi niye thempelini. But today I'm coming to you with great news. Lesikhathi sesifikile. Futhi ngiso lesiphambi kwakho lesikhathi. Labo labakhonda uNkulunkulu akusadzingeke ukuthi baye eJerusalem lelenivimbeleke khona ukuthi niye khona.
Futhi nalabo labakhonda uNkulunkulu akusazingeke ukuthi baye enthabeni eGerizim la kumemetela khona dibusiso, but laba labakhonda uNkulunkulu sebatamkhonda nyalo ngamoya nangeliqiniso. Akusazingeke irestriction yendzawo. Ndawungena kakhulu lenzaba yemoya nangeliqiniso. So ke one kumkhonda uNkulunkulu kufanele kube ngeliqiniso. Umfundzisi ukhuluma emagama lana nasifika athi uNkulunkulu simkhonda noma asimkhonti ngoba, because iMount Gerizim imelele bamfu labakhonda uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu utangihlalisa endlini lengaka yakhe ndamkhonda. Ngoba uNkulunkulu utanginiketa imoto ngitamkhonda. Yini leyo? YiMount Gerizim kukhonda uNkulunkulu ngenxa yekufuna tibusiso. Bese sekuba ke neJerusalem. La eJerusalem sitawuthini kule nthaba lena lebekakhuluma ngayo Jesu. Nakhona uNkulunkulu bayamkhonda. But ke khona ke kunenkinga lenye futhi lekhona Jesu la addressako. Abamkhondi uNkulunkulu ngamoya, khona bamkhonda ngenyama. Nakafika Jesu addressa these two issues of the place of worship. Ubakhokha enyameni uthi khondani ngamoya. Ubakhokha emangeni ekukhonda uNkulunkulu ngoba uyathi ukuthi ufunani, uthi mkhondeni ngeliqiniso. Umbuto uba ukuthi ngide la nthabeni. Ngide Gerizim, ngide kule yanthaba, noma ngingilona lothi uNkulunkulu ngitakukhonda ngeliqiniso. Wena uyangibusisa noma ngibusisi uNkulunkulu ngitakukhonda. Kwesi-2 uNkulunkulu ngitakukhonda nakulakuchazile umfundisi ngamina ngimzala kunami. Ngitakukhonda ngamoya uNkulunkulu. Ngitawuqaphela lokho ukuthi nangabe nami wami unathile emandi, namine wami akawanathe ngoba uNkulunkulu ngimkhonda ngamoya. Nangabe nami wami ugezile namine wami akageze ngoba uNkulunkulu ngimkhonda ngamoya. Ngaba ngithi abazalwane ngenxa yesikhathi angeke nganze kakhulu kuloko. Ngilanza lendva lokungazuthi nasemabandleni we were so much stuck because of these two kind of worship. Siyathi nyalo sekuvame bamfu sekudume bamfu labatafike bathi, "Oh God, I prophesy to you." Lokusuka nje la dabe soshayela umoto tasikuphela lo mnyaka. Angitshela kusele how many days kuphela umnyaka. Tasikuphela lo mnyaka dabe sohamba ngemoto yakho. Tasikuphela lo mnyaka dabonakala ukuthi sonemshado. Tasikuphela lo mnyaka wena dabe sobonakala ukuthi promoted. What is that? YiMount Gerizim. Ngila kumenyetela khona dibusiso, bukhona baNkulunkulu abukho, bumesaba uNkulunkulu akukho, neliqiniso alikho. Noma ngingaqhamuka nje ukuthi mhlambe ngivuka etshwaleni, batafike bangiprofetha bathi you shall be having a car. How? Ngingasingcwele ngivuka nasetshwaleni. Sengivele ngithola sibusiso from God. Why? It is because of kungakhonda uNkulunkulu ngeliqiniso. Amen. So bazane siyambonga uNkulunkulu ukuthi today that's why sithi uNkulunkulu uba khona lapho akhona khona, akabi khona lapho angekho khona. So asikwendeni from this place, so because this bazalwane is a matter of concern naso wedva. Lokuthi buka kusikhoja vele uNkulunkulu ngimkhondelani. Nangathiwa uyakuthatha konke la nginikete kona ngachubeka yini ngumkhonde. Lokunye kumkhonda uNkulunkulu reason bekuba khona kusingilokuthi nje ngisenyameni. Kumnanzi nje nasihamba nebazalwane siye esonfeni, after all ngaphinze ngende nje empilweni nangingaye esonfeni. It's part of life. Ngisenyameni. Yeba, I'm going to church, but ngisenyameni. My spirit is not worshiping God. My spirit is not doing the will of God. But ke siyambonga uNkulunkulu ukuthi sekukhona la sendela kona. Kuqhubeka kuloko bazalwane, because lobo mtoka of this emotive yekumkhonda uNkulunkulu ihambe isifake kuna indzaba la khulume ngayo. I'm glad umfundisi ukhulumile indzaba la. Ngidawucela ke ukuthi sigcile kiyo kakhulu sitawukhona ukuthi siyibhale indzaba yaleli temple. Sihlabelelo 92 uthi labo labalungile sesithathi labo labakhonda uNkulunkulu ngamoya bahlanyelwe endlini kaNkulunkulu and bathela tithelo tabo emagcekeni kaSomandla. Ngicela ungibhalele sihloko lesithi God's home setup. God's home setup. God's home setup. Likhala uNkulunkulu
lifanana nemakhaya ethu sonke. Lesibonakala ukuthi siba nawo ukuthi ngeke ubekise ngemuntu walabadzala lodvutane nathi. But nje ngidawubekisa sithombe lotasibona lokho ukuthi likhaya libonakala liba kanjani. Sisilandzena indzaba bazalwane yekuthi uNkulunkulu asimkhondeni ngamoya phindze simkhonde ngeliqiniso. Kungabi khona lokuchakelako ukuthi ngobe ngesaba ngoba uma nangabe kwendeka ngingasamkhonde kutawube sekwendeka nako. But nome lokho kuyendeka nome lokho akwendeki uNkulunkulu asimkhondeni. So ke in God's home setup ngifuna kulanza bazona ukuthi the things that are entangling our lives letintfo letibamba lempilo yethu singakhoni lokumkhonda uNkulunkulu tintfo lekubonakala ukuthi tite nesignificance kangako lapho yena akhona khona. Sike sakhuluma nebazalwane sakhuluma ngendzaba yetintfo tasetalen kokuthi when umuntu ona engadini yase Eden uNkulunkulu wenda tintfo letimbili. 1 walahla letinye tintfo wafihla letinye tintfo. Netintfo letalahlwa kunetintfo letafihlwa. I-Eden istawuthi kwakulikhaya laNkulunkulu lapho khona abeke khona umuntu angumnumzane walelo khaya. But kwendeka umuntu wona waseNkulunkulu umuntu uyamcosha ekhaya lakhe wasiphuma umuntu uyohlala lapha ngaphandle ebaleni. Ngidawubeka kanjalo ngithi hamba wathi nje phuma la ekhaya lami uyohlala ebaleni. Lana ke sikhuluma ngelikhaya leli kanjani? Sikhuluma ngelikhaya leli na ufika kilo ufike ungene. Okay, uyachamka lekhaya uyayibona ukuthi okay lena yindzawo ngibese ngesibonga lengisebenzisako. Yo lena yindzawo yakamnisi. Okay ngiyafika ekhaya kaMnisi. Yindzawo yakamnisi uyabona emansimu abo kendeka yelo. Na usuka lapho uchubeka songenile endzaweni yakamnisi. Uyachubeka uyahamba. Sofika ukhanza kubiyelwe la endzaweni yakamnisi. Babiyele la endzaweni yakamnisi likhaya. So ufike uyangena la gedeni lasekhaya kaMnisi. Na ungena la gedeni lasekhaya utawukhanza kunani? Kunetindlu la letindlu. Letindlu ke tihlukene. Nakhona okay tikhona letindlu. Na uchubeka uhamba landlini bese ke sekuba nendlu lengadlaleli noma ngangibani. Sisikeleyo ngulendlu yemnumzane. La kuhlala khona umnumzane walakhaya. Okay, thatha ke ubuke elikhaya lelikanjalo lolatiko nawe longalicabanga. Uma nangabe ke la khaya kaMnisi lapha ensimini. Nangabona lapha ensimini kujuba nangibhudindlela yenkhosi. Ngingahlola ngelifastelo nje ngithi hawu ngibani lo ya umuntu uyatihambela nje. Uthambela kuphi? Ensimini. Anse siyathi kusilamanye emakhaya anetindlela ensimini. Kusangisuka la ngiyawela kwenye. Thambela ensimini angeke ngibe nenzaba. Lapha ensimini nje. Futhi kuyenteka noma lapha ensimini uyakhanza ukuthi kubana nakulokuthiwa la silahla khona tibi yabo. Khanza ukuthi ngaphandle kwaleli khaya sesigubhene emgodi wetibi. Uthi noma ngabe yathambela nje lapha etaleni no problem. Ulapha ngephandle. But uma sekaqala bundlela yenkosi asonzela egedeni la khaya sesidinga kumbuta nyalo ungubani wena wekunene utawufunani la khaya noma ke ute kubani la khaya yabo. Lamanye ke magede akhelese siyathi kuthiwa kuthiwa nelikhaya laNkulunkulu kuyofika isikhathi lapho khona amagede akhona angayuvalo. Live la uNkulunkulu lisho njalo. Lamanye ke makhaya lamagede akavalwa uyabona. Ngingakhona kungena la gedeni lalelikhaya. Ngihambe labaleni. We won't bother maybe kangako because nalokuthi mhlambe usato khulekela lona wekunene. But uma lo muntu lona sekangena egedeni achubeka asonzela ngasetindlini. Hayi sengiyacala ngiyaphuma endlini. Lona ngazivela utela khaya. Utawendani la khaya. Nangifika wena wekunene kunjani? Ngicela ke sibambeni lapho kanjalo. Injalo ke bazalwane indzaba yelikhaya laNkulunkulu. Sathi nasona uNkulunkulu wasikhokhela ngaphandle kwalama premises kwale wall fence yakhe. Sahlala lapha ensimini la kunelitala khona.
Lapha ke etaleni la sihlala khona kunetinto letinengi letikhona lapha etaleni. Ngingabekisa like letinto lesitithandzako. Ngibekise imoto. Imoto noma ngabe awusiye umfana wala khaya kokuthi ungumfana uNkulunkulu usinzisiwe. Everybody can have a car. Sihambisana bazalwane. Everybody can have a car. Sibuye ngetindlu, mansions, titezi, tindlu letikhulu. Those are some other things uNkulunkulu atibeka lapha etaleni. Waba like noma umuntu angekho ebukhoneni bami, letinto leti angaba nato, uvumelekile kuba nato letinto leti. Having a great house and a mansion ungaba nayo, but having a great house doesn't mean ungumfana sekhaya. Ungaba nendlu lenkulu but naso yebukhoneni kwaNkulunkulu tatsi ngudlu legeden ubutho kokuthi wena wekunene ungubani. Sitahambisana bazalwane sitayisonga. Phinze ke ukhona lapha ngephandle egedeni. Ungaba ushaye ngetimpahla malebele ufake impahla nangithotalisha nje ngithotalisha to 20,000 nangisusa inhloko yongibeka phansi ngibe ngi20,000. Tinfo tasetaleni leto. Nkulunkulu tinfo latathi noma umuntu angaba nato letinfo leti angekho ebukhoneni bami, it's not a problem. Wathatha nje letinfo watibutha nisaphile emhlabeni nintatidzinga letinfo leti wabutha wathi lapha kamdustbin. Letinfo ke leti tilapha etaleni. Kuba naletinfo leti bese sekuya ngemandla. Babani labake bawubutha tinfo kamdodi. Awu Jesu kutaba ngimi ngedva. Umfundzisi naveka phila khona. Okay, ngicela ukubekisa on my stance ngidawubuya ku stance semfundzisi ngidawucala ngakimi. Nangisakhula ngisesemncane when God taught me about this thing lenza bayasetaleni. Nangisakhula kusesemncane besihlala lapha ngeShema Plazini ngiyabona nje nanyalo kuneba mabhuna afika kulinya umhoba. So baphuma la khaya bawela umgwaco la hlathini bagubha umgodzi. La yamgodzini bagubha nje umgodzi lomkhulu. Bebavameke ekujika khona tibi tabo. Yabona, they get out of the house, their home, bawela umgwaco bayehlathini bajika khona tibi tabo. Bekuba ke nelanga ngokuthi ngemgcibelo ntambama lo babelo wende groundini uya lapha ehlathini ayoshisa le tibi. So ke besisathi ke lesikhathi leso bekuthi ke ngalomgcibelo ekseni ansa siye esikolweni. We will go there lemgodzini sibantwana angithi that's we were young. Ukhanze lapha belunga those people they were wasting vele. John 6:12 akabe inkosi etukwabo. So ukhanze ama perfumes la ngakapheli, ukhanze ama toys alahliwe, ukhanze timfa lekuthiwa best before na expire kunemehluko. Best before ungamudla noma sekufikele date but expire awumudli nasekufike date yabo. So ke sesikhanza bo best before. Sikhanza bo best before. Nasifika lapha sibanenga ngithi sibantwana bala plazini vele lo uyatithathela yabo. Lapha etaleni kunemvo lengicela uyinake. Lapha etaleni sisabutha letinfo. Kude umthetho nomgomo longamela ukuthatha letinfo talapha etaleni. Uthatha ngekwemandla akho, uthatha ngekuhlakanipha kwakho nangekubona kwakho. Stapala kahle manothi nasengiyanibona lokuthi ngathi sesiya khona. Ngicela siyeni khona nangabe manothi akushintsha ngidakucela ukuthi ngicela uthenge iCD. So ke bazalwane letindzaba tele because silana nje longazi usikhola kwefuku yashisha. It is because lempilo yethu ibanjwe etaleni. Kanzi lendzaba yakuba sebukhoneni baNkulunkulu usuka la taleni. Uhambe uye egedeni. Na ufika la gedeni la Nkulunkulu ufika ukhanzeni utawukhanza kune brazen lava kune brazen altar sithini ngila utihlambulula khona umfundisi sosifakile ku 1 John ngila utihlambulula khona ugeze tonke tono takho uthi ungageza tono la gedeni oh my God. Belinjalo lithabaneke la Nkulunkulu. Uthi ungageza tono la gedeni ku brazen altar. Utasina ukuchubeka utawukhanza brazen lava. Ngumgezelo lomkhulu lobokade uhlele etuketima
etinkhabile eting 12 now ufika ku present lover ngula bekugeza khona abapriest ngoba angeke bangene in the inner court bangcolile uthi ungasuka ku present lover sogezile soya ku inner court na ufika ku inner court yaNkulunkulu utafika ukhanze kunesinkwa sekubukwa 1 ukhanze kune lamp stand 2 the 7 stamp lebe ikathe ina 7 wema wings uthi nathi siyafika ke sinkwa sekubuka and the lamp stand bese ke uyachubeka lapha there's this third item mane. Okay, yebo. Utafike ukhanze, thank you because I made this drawing over here. So utafike ukhanze kune altar of incense naku na impepho yabona ile bayibhunyisa esonfeni lakho. So ke in the inner court utawukhanza kune altar of incense, kune lampstand, sekune sinkwa sekubukwa. Uthi ungedlula lapho. And as usonzela la ekhaya noma endlini yalo mnumzane the qualities ayenyuka because bapriest every Sabbath bebakhona kungena in every day bebakhona kuba in the outer court la bebadlala khona nje bento umnikelo wekubonga umnikelo wekutusa umnikelo we11 yonke lemnikelo beyendiwe but kule inner court bangena ngelisabatha every Sabbath but in the holy of holies kwakungena umpriest lomkhulu yena yedwa nakhona kanye ngemnyaka with certain qualifications. In the holy of holies ngila uNkulunkulu akhona khona ngingagijima ngithi ngiyembili ngithi uyayibona lendleko ukuthi uNkulunkulu angimuva empilweni yami ukuthi mina ngisele kuphi. Nangithi ngivale emehlo ngiyathandaza qhamuka sitolo sami sime lambi kwami kuma imoto yami lambi kwami kuma ekhaya lami lambi kwami kuma umfana wami lambi all those things that plays in the mind nangithi ngiyathandaza why Satan ufuna ukugcina bazalwane basetaleni nazo uzuvale emehlo ukukhumbule lo sikono wakho lomphoqile nini nasibalo wakho lonjani because sikhulume ngalenza beke ukuthi kunasetaleni bese sekuba nasebaleni ebaleni ngilasihlala khona nje lokuthi we are families we are living all the things letendeka khona so ke ingakho ke kufanele uthi ungadibona ke lataleni ngibe nje la ebaleni ngawubuya lataleni kusiyini lelitala labaleni ngibe nje bese ke emva kwaloko nasengifuna kuya uNkulunkulu kubita lokho ukuthi at the gate of his home ngivume tonke tono nangabe khona lengitende etaleni nangabe khona lengitende ensimini noma lengitende ebaleni ngisho ukuthini ngivume tonke tono mhlambe letfuke ngadenda etaleni ngikuphi ke etaleni ke bazalwane ndawuteka indzaba lenye etaleni kakhulu lesinye isikhathi kuba nginayindzawo nayo lesiyithandza kakhulu nayi yasemsebentini nangabe emsebentini kude lokwendako kwaNkulunkulu ukufakazela ukuthi ungumfana lohlala endlini yemnumzane nangabe kude lokwendako emsebentini I want to tell you you are living your life etaleni Daniela wala kuphile etaleni wathi noma uNkulunkulu asikhokhile eJerusalem asilahlele ngaphandle kweJerusalem singakhona kuye ethempelini wathi I'm going to build God's home khona la etaleni I'm going to make God's presence ukuthi ibe khona la etaleni wathi akusekho la place Daniela kuthiwa ekseni bekathandaza emini bekathandaza nthambama bekathandaza up until bonkulunkulu basetaleni babuya babhawa bathi lo nkulunkulu lo sesiyasuka etaleni siyadingcwelisa in the outer court siyangena in the inner court siyamukela uNkulunkulu wethu but nangabe ungithishela noma uyini lokwendako you are not doing anything for the kingdom of God usetaleni. And each and every time now the matters of etaleni they stand before you. Umphathu siteni banibani kunjani kanlendlela iseseyinze bazalwane kufanele siyophokophela in the house of God where we must forever dwell la ebukhoneni baNkulunkulu ingakho nasingemadvodzana aNkulunkulu akasho ukuthi come here uthi go there
uNkulunkulu nakata siphuma thina akathi ngoba phela asithina sihlala nangabe uhlala etaleni noma ke uhlala lengephandle you are not in his presence ngaphinze ngibuye nangale inner court because khona labanye befocus bahlala in the inner court so ke nangabe ngihlala le uNkulunkulu nakata ngithuma utathi nomphobeko ngisuke etaleni ngithi tsinsithi ngisuke ngaba nemona ngibone bane nemoto lenhle ngaba nemona nginda njani ngathi tsinsithi kungigqolisile kuba setaleni hawu ngibone bana agcoka kahle sengiyangena in the inner court Nkosi ngiyacela ngithathelele ngitshakele uNkulunkulu ngekhathi endlini uyangibita ngoba angeke ngite nekungcola kwasetaleni nangabe futhi kuyenteka ngigcole ebaleni kokusinasihleli nabo sikoni nabo bani kwendekene kufanele kusinaseka ngibita uNkulunkulu ngiconze in the gate ngifike ngithi gate Nkosi ngiyaxolisa vele ngikhulume kabi ngimnkosi lo wonile nako konke ngikhane ngiyosabela to the call of God ngihambe the stages ngize ngiyofika in his presence ngikhana tangitshela ukuthi uthini but nangabe lempilo yami ngaso sonke isikhathi ngihlale ngithi caphela ukuthi emsebentini ngendani nangisebaleni impilo yami yonke lakushida umfundisi ukuthi thina kuthethelela asisathethelela lokho ukuthi sibonakala sendeni but ngiloko ukuthi sendani nangabe sithelela ngalokuthi sendani every day sithi asikhanza sidingo sokuthi uNkulunkulu nakafuna kusiphuma noma sibitha angeke kube nezathu ukuthi uNkulunkulu mani ngisagqoka uNkulunkulu ngisageza noma kusenjani ndavele I will be forever in his presence futhi automatically but ke lokho ngaba kude bazalwane ngicela kubuya short sitawubuya kakhulu ngilandzena sicubulela sishido umfundisi lokho ukuthi singena M17 uchazile ke lokho ukuthi lemsebenzi yethu yasetaleni sihlonipha kakhulu kunalomsebenzi wemnumzane lendlini umnumzane nakathi namhla sidaba senkonzweni namhla hamba othandaza uNkulunkulu lendlini lebukhoneni bakhe you find that ngiba late but etaleni le you find that ngiyashesha kungena M17 nangabe sesi understandile bazalwane indzaba setaleni njengoba ngiyabona sesi understandile ngicela siyi summarize ngana I brown through yethu sitawukhona kungena enzabeni yekugcila in the house to be rooted ke now in the house where God is kunabantu labanako konke lamhlabeni kodwa uNkulunkulu babona basetaleni umbonelo umfu unako konke locabanga ukuthi angaba nako but according to God's eyes uthi ya bane ngamdala wetemhlabeni wayichitha nje yonke impilo yakhe etaleni anake tindvo takulomhlaba because tindvo tasetaleni bazalwane utawuthi lo munye usho ukuthini mamtshali sitawudlani sitawugqokani ngafika lapho sitawugqokani nangabe phela akusekafanele ukuthi tindvo tasetaleni siba nato tindvo tasetaleni bazalwane tiba lula ukuthi ube nato futhi tikumaintain ube ngcwele nangabe lendvo utathi naso itfolile letaleni bese sophusha indlela yakho leya kumnumzane mnumzane welkhaya kukhona abamfula basinabathola tindvo etaleni bona basinjombi baphume babhekele kodwa ukhona umuntu lo Russians lo wethembekile lothi angathola indvo etaleni abuye athi ibomnisi ngesini Nkosi yami kulena tiyati kotila letilapha etaleni ngiyacela bomane ningiphe yabo sengiyafika ke mina ngithi mina hawu uthathe ndani hawu ngifuna kubonakala ukuthi ngiyodipota ngithola imali hawu buka ke kunana ilenye insimbi lenye ngiyibeke lapha nayo ngahamba eyipotota nabo ke bazone bumcoka ukuthi nawuthola ibusiness noma iproject musa kuyithatha ubaleke na but angibona sengcono kunabo mina sengine project yithathe le business uye kumnumzane welkhaya uthi mnumzane bengisetaleni ngathola nako kwani lokho embusweni wakho athi uNkulunkulu nangabe uthengise amatamatisi akho ngifuna ukukhuluma emagama kwaloko lamatamatisi lambusweni wami but nangabe level tasungayithola ungayise embusweni waNkulunkulu lengephandle lena bazalwane nangabe leva ngeke uyigovernishe ngema-laws because lo soniko takona ngumnumzane noma ukuthatha etaleni kude longakemukwa kona bangaloya left and right ukuthi business yakho iwe ngeke because seyisethifiwe ngumnumzane welkhaya kuthi noma ngakulahle letaleni kodwa lokhu kwakho ngakutawuphela khona bazalwane kukhendlela amabhizinisi noma kwenda in because siyamrecognize lo mnumzane
Ngingifakazi bazalwane nawufika la kuye lendvo soyibonile yinkulunkulu maye yinhle le project lena ngiyayithanda Nkosi le project lena maye nami ngangisita nabi ngabasita bese soyahamba ungajaki nekuphumela ukuthi ngibukeleni mina sengithengise amatamatisi ungajaki yithathe uyifukamele uhambe nayo uthi mnumzane naku ngifuna i-heavenly license. Nanyalo ngavuka ngithi ngifuna ukuthengisa nange ematshe nanga ngiye lapha ka comments ngisindaba ngenti project ekuthengisa ematshe nanga la bonakala la Ntshabeni banganginikeza i-license kusasa ngabe ngiwathengisa. Simple. Government wakangane kufala i-license but ke ngeke ikhonsele info nangaba ngeke ngiyele kumnumzane ayonginikeza i-heavenly license. So bazalwane ngidahamba nje nange manothi asetaleni sitawukhona kubuyenza beni yasendlini to be rooted in the house because nako le kumcoka kakhulu. So that's why ubona kunebantu labasoba business sikhale silibandla sibele uNkulunkulu yingani labantu labangakukhonti wena bayaphumelela bona banako konke thina ngathi silibandla lakho sifadabele nje side. It is because these people ngoba bazalwane le eteleni umfundisi ke ngoba yena waya kaMdodi mina bengasiye eMdodi le so yena ngoba ke waya kaMdodi ke kunebhoza yakhona Kabake baba kaMdodi kuba nale bhoza lese nanifika lapha emdzibini nithatha letinfo kwenteka wathatha info lenhle kakhulu kanti nayo le bhoza ineliso la kulenfo uvela khokhi okapnyalo wena ukuthi afecela wafenyana letha vela kumuke na ushepha nyalo kuthiwa kaMdodi sekuba khona ukuthi nangabe you don't fall to this gang angeke uhambe uyonangizaseni uyodapha khona lide kanjalo ke live nakithi bazalwane kwathiwa if nangabe you are not going to bow to the principles of this world angeke wena operate business angeke wena uyende project angeke wena ube nemoto ngoba letinfo tasetaleni so uvuke sathane watenta inkosi yakaMdodi. Kula manothi nami sitawukhuluma ngako lokho ukuthi sathane bazalwane ude lutho nangabe kwendekile wamkhendlela noma waye emadimonini wakhendla wathola something loyidzingako lendvo lena yendeka kaso uNkulunkulu letinvo wathi khokha la khaya lakhe wathi jika ngephandle so letinvo tingephandle kwelikhaya sathane nangabe tingephandle kwelikhaya unayo iaccess yokutapela kaMdodi waNkulunkulu abuya akunikede bese sisathane ukubusise ngendvo yasetaleni. Ungahamba namhla uyokhendlela ibusiness yakho phize ngibuye let's last example uyokhendlela ibusiness yakho ukuthi iphumelele emva kokuyikhendlela vele iphumelele le business yini imfasathane la yendako ufikele kaMdodi athi yayikhafulani nine yekelani nine nako konke nangabe kunema business abazalwane laceleni kwakho awaphuphisa so that bonke labantu batawuthengela wena la lokhendlela kusathana emva kolokho sikafika la nayi business yakhe yadlodlobala windeni uyetaleni wafike wasiloko bazalwane sukanda akubuthe nangiyedwa ngoba yena ungikhendlela emva koloko uqhamuka umzalwane bazalwane uNkulunkulu ungibusisile vele mina uNkulunkulu nami sine bese sibuka lokuthi angabe uNkulunkulu ukubusisile vele ngalendfo sakubona ngekusonzela kumnumzane nangebudlelwane bakho nemnumzane but nangabe lemvu utayithola ukhwesha kumnumzane hayi vele sathane nayo uyaphana kwasetaleni ngoba unayo access yasetaleni itala lide sijubo sekuthi ungede waye etaleni. So that's why ngibhalile la usathana kaphani lutho ngoba vele ude lutho. Okay, esengishida ukuthi na Nkosi Jesu. Bazalwane na to go back to be in the house. Lemvo let us pushela lendlini yaNkulunkulu. Lokuba sebukhoneni baNkulunkulu to be rooted in the house la kunalo mnumzane khona sibe khona uNkulunkulu la khona sibe ngekho la khona uNkulunkulu angekho khona kufanele sihlakaniphe because this world that we are living in these days lisipha everything like ezisishida letimvu letasetaleni vele tikhona
Umuntu lohlakaniphile ubese athi angathola lendvo lela ayitholile ngaba kuleyo business whatever nje ngicela kube sama business to understand noma ngumshado noma yini those things because uNkulunkulu uyangena kangena that's why nemahede nayashada bashada nabantu bakhule kube kuhle batele banfana why because these are the things that labonakala ukuthi utikhokhela ngaphandle but low wise nasekafuna umshado uya kumnikade wemnumzane ukuthi enkathi mulweni ngashada nabani bese ke soyabuya uyashada labaleni otherwise wonke umuntu angathathela nje intombatana ashade naye ngaphandle kwenkingi okay so kunelenza be ukuthi lokuhlakanipha kufanele uthi na ufika lapha etaleni hawu uNkulunkulu yo is setting less so what a project what a business wow this is so unique this is so great because lento once uyithola lapha etaleni we call it the secular world maneke ngicela batayiva laba understand about the secular world that's why bazalwane sengena la secular world that's why emabhange those institutions that are secular kuthiwa info is secular because religion is not involved. Once bangathi religion is not involved, basho ukuthi uNkulunkulu abamfuni kulelo lidala. And then they call it secular. We have got secular schools, secular colleges, secular businesses, secular places. Le kuleyo ndzawo noma ngabe ulikholwa awukavumeleki to testify about your faith kulabo bantu because leyo ndzawo is non-religious, it is secular. Yini leyo ndzawo ilidala ngula Satan afuna ukuthi jangazela khona kubantu because where there is no God definitely there is the devil. So ke na ufika lapha kufanele uthi lendvo ungayithola lendvo yalapha etaleni bese sothi nguliphi lelikhaya leliqitha tibi letinje nangabe letibi talelikhaya tinje ngabe ke the items alelikhaya anjani labahlakaniphile uthi ungayithola le project nalomsebenzi nalomshado nalemoto uthi hey nangabe litala linje sengifuna kuyohlala kuleli khaya I want to be forever in the house ekhala lo mnumzana ngoba kusho ukuthi ke khona kudekiwe kunalataleni but sina info lebesiyenda abazalwane bekusibalekisa kakhulu ebukhoneni baNkulunkulu ngapha lo msebenzi angisedi nemva uNkulunkulu ayichaza kimi in fact ayichaza kimi ayichaza kithi understand nje our setting nebatshali nemfundzisi ukuthi how we are living achaza athi you know what Nonfabeko the things that are petalene okay one best ngafunza sihambe so sebenda with that great potential for a lot that we could do then those things that you do outside my homes those things they are not my works nani ngekho la ndlini yami nilebaleni nithi niyemsebenzi niyema business niyema projectini mina ngisengithi bamfa bamabekho la khaya bayodlala thina lamhlabeni sikubita ngokuthi ngisemsebenzini uthi uNkulunkulu how abekho how ubisibani awu ngamgcina Nkosi mhlada lo emhlabeni wakhula ngiva bathi so wadlala lapha kaSikhongwane udlala khona every day athi how lo msebenzi wami wekuhambela tinsanzane so wawenda yini Nkosi le ndlala adlala ngayo angimboni ukuthi angakade ikhube nje ngekunakekela tinsanzane because lokunakekela tinsanzane ngumsebenzi because bazalwane sadalelwa umsebenzi asidalelanga lokuya emsebenzini lesikwendako uNkulunkulu uyathi ukuthi sibantwana bakhe we need leisure time we all need leisure time sambe siyodlala so uthini ke uNkulunkulu uthi ngenana emsebenzini ngisebenze tindzaba tembuso wami bese ke ngaloko ukuthi uyathi silanyama nansi sibantwana angithi busimise nje banesikhathi sabo sekuyodlala uhambe kusense sivututile uya FNB nga9 uphume ngabani nga7 uyodlala uNkulunkulu ukuvumele yabona but lasophuma ke ekudlaleni wena sisivututile buya emsebenzini phela kuthi wena namhla sisivututile uclockile ngimbonile nga6 to 9 beka intercession wathi uNkulunkulu uclockile namhla sisivututile beka semsebenzini ngashona ilanga udlala inkinga yethu bazalwane sidlala kakhulu bese sikhohle umsebenzi
labanye ke batakhela amathuba bathi khona le kudlaleni bahambe ngelunch hour bakhe amathuba engena emsebentini bangena bathi uNkulunkulu busisa live busisa basemgwaqweni busisa wenani lo muntu usekudlaleni but uthatha ibreak yekudlala ungena emsebentini uthi umsebenzi wami mningi ngala sengiphusha nasi nangifika ngikhanze so umncane lo msebenzi bazolani bacela kulunch hour service nani. Why? Because batile emsebeni bazona kubhlungu ngoba lento sayikhanze ebukhoneni baNkulunkulu ukuthi nganidala naye emhlabeni afike nadlala nafa nahamba. Umuva umuntu ukukhuluma basemsebentini emgcwabeni bathi siyabonga abani sisebentile wafika nje from the time aphume college kuze kube nyalo upenshela unathi khona la vele siyiphushile inzima yakhe nako konke uthi okay sengivile ngema games lebeka wadlala emhlabeni udlala igames lapha kaSikhongwane waba ngumanager nako konke wabusa tonke ititolo kaSikhongwane wasebenta kwaba kuhle kwanza tinfoda seteleni kaSikhongwane bese seyagatha ulalela ukuthi ngabe umsebenzi ke khanze ukuthi kude ngishona kunye kwemsebenzi la kawenda kusho ukuthi lo muntu ubuyele ezulwini nenivuke embangandlala. Ingako le secular system lesikiyobazalana ikuthatha ikuvodlote lapha emidlalweni ikuvodlote uthi ungaba na 60 years bese ikulahlela ngaphandle iyolanza labanye phinzi bavodlote futhi umuntu esikhuluma nabogogo nabomkhulu lapha emission athi lo mfana ngafika la 60 years naso sumbitela emsebentini ucabanga ukuthi ngoba apenshelwe le gamini lebekadlala kiyo so upenshelwe nangala kaNkulunkulu. Hayi mina vele sengimzala mina baselani sitalele ku70 size siyohamba la emhlabeni. Kudlala ungadlala ufike ku60 vele yekela somdzala hamba ohlala ekhaya uyekele kudlala. Kodwa emsebentini sikubheke ukuthi uze uyo ngena emhlabathini abungena emhlabathini uhlithwa nangabe uyahlithwa solo usemsebentini. Sibitela emsebentini bazalwane. Kube lempilo siyithatha kanjalo. Bafundisi bebangeke bastrugglishe emabandleni. Because it's in a clock emsebentini only nga11 besikloka nga11 to 2 emsebentini. Nakhona lo mphathwa lemsebentini lo team leader kusafanele angicikilite ke angifake kumudi ke yalo msebenzi lengadalelwa wona ukuba ngwende. Sonke sinama games besikhuluma lapha sibatshali display kubazalwane ngokuthi these are the games. That's why batangikhumbula abazalwane I never called it a project. Did I call it a business? Did I call it a project? I never. I said these are the games that Bosimisa are going to play. Because I know God told me they are born for work. But because basemhlabeni they need time to play and do what I showed you that they are going to do. But lesimkoka ngako kubo ngumsebenzi. Because ngumsebenzi loyo bangenisa ekhaya kumnumzane kokuthi ubuye nani. Uthi ke Jesu nakafika ke analyze Matthew 6 verse 33. Uthi ke according to kuloko lesikhuluma ngako lo Matthew 6 verse 33 uthi ke Jesu ningakhathateki ngaletinto leti kuphela afunani lo mbuzo. Let me translate it. Ningakhathateki ukuthi nifika njani etaleni o nitfola njani tinfo tasetaleni funani likhaya lami lelina lendlu yami la kunami khona nitawube seke niyalati litala ukuthi lingakuphi. Sihambisana bazalwane. Funani lelikhaya le authority yalo mnumzane lela lalahla khona letinfo utabese so uyati ngoba nangabe lo mnumzane angeke umfune utaqhamuka uhlanhlatheke ngifuna lokubamba lokuyayekela namhlanje uthengisa amasconsi kusasa dimphahla kusasa yini yewena udlala ngani bambamba understand lokho sebamthethela imali lokho sekunjani. Why? It is because ufuna tinfo tasetalent but you don't want to submit kumnumzane.
vele kukabi Umfundzisi lokucala letaleni ngoba lokucala letaleni letinfo takhona ngoba tilanyameni tiku entice ngalendlela ukuthi uma nje sekunendlu yami lenhle kunemshado wami lenhle kunako konke kwami lekubonakala kanjani sengiva ngazi ukuthi lo mnumzana I can live without kanti all those things that I get etaleni they find their purpose ukuthi kulo mnumzane ngoba uNkulunkulu letinfo letibeka vele asiniketile but sanele kona watijika ngephandle and ke Mfundzisi ukubona lokushoko sengitakuya embili bunanzi balokufuna lokumnumzane yini it is because uNkulunkulu ngitsite wenda two things ekucaleni kunetinfo letalahlwa kunetinfo letafihlwa uma nangabe ungumuntu nje uphile 11 kulula vele lokuthi lifuna letalahlwa but kunanathi uNkulunkulu latifihla watifihlela emadvodzana and nakatifihla ke uNkulunkulu letinfo leto watigcibethela watifihla ensimini lota ungena ensimini esivanzini saNkulunkulu asebende utawutithola bheka nithi live la uNkulunkulu kwakunendvodza leyahamba yaya ensimini yasinayisisa sebenda yakhanza kunema pearls yasina wakhanza yajika yabuyela emuva yayothengisa ngako konke kwayo yabuya yathenga lensimi lenani lensimi lekade inalomqebo lakhathi injalo lemfobazane ngoba usenda lo msebenzi lomnumzane usahlakula usanakelela bakini usanakale kune lenye Mfundzisi lenye igame sihamba nemfundzisi siya ngalama nkayane siyoquphela lomunye gogo unestolo kwabita sasuka la saye wholesale saqophe wholesale sathola emankayana ngisho edolobheni bazalwane uyaphuma uhamba ngadini lendzawo sengasuka enkopelo umzalwane uyaphuma uhambe gravel sahamba nako situngeletha and then nesifika lapha sithandaza nalomzalwane ngivale emehlo sikuphi lapha nemfundzisi sisensimini sisesivanzini saNkulunkulu ngoba lokho lesikwendaka akusiko kwethu sisebenzela uNkulunkulu kunanga umzalwane nesithandaza bam one of the games labatawadlala labantwana that is the boys my games for the boys bam games for the boys that is ngalesingini project noma business bam uNkulunkulu vele yebo naku kutawusita la nala kutawusita kulaba 7 kutawusita ebandleni lami la nala mbamba uNkulunkulu yebo lokungakwendela naku kanjalo bese kuphi besensimini sesebenda we found a treasure but uNkulunkulu ifanda nakathi hamba nakekela nangazibani hamba ubona nangazibani bekuba likhuni kithi kuya kanti the treasure it is hidden in the field. Amen. Ngisho ngathi litala aligatswa ma principles. Ngeke ngene ko onke lama notes litala ngala kuphetha ngananga. Ingakho bazane ku Luka 4 because na Jesu bazane wafikela kulesigaba lebesihle sifika kiso. Lese kukuthi lelitala vele lik entice uyamthatha Sathane umbeke etulo. Uthi ke buka the kingdoms of this world uyambukisa ubona ni Jesu ubona kunema mayini nemagolide kunato tonke letinfo letitasetaleni uthi ke Sathane na ungake nje uguqe phasi azingithi wathende inkosi yakamdodi uthi nangake uguqe phasi letinfo letitonke dingaba dakho ngithini ke nas interpreter lo Luka 4 verse 5 uthi the devil showed Jesus litala wathi ke ku Jesu bala nje utshela indvodzana yasekhaya indvodzana yemnumzane uyoyihawukilisela letala kusehlifo letitala talenti ngaba takho nje nongakungikhonde uthi ke the devil showed Jesus litala wathi lelitala lingaba lakho lonke leli na ungangikhonda wathi ke Jesu wathi logo this the amplified version lithi the worship lithi logo ukhuluma the worship limit interpreter lithi you pay homage uthi kude longaba nato tonke letinfo leti you need to pay homage sihambisana bazalwane you pay uthi ngalezi sitele sithi lokho kufanele sikhonde uNkulunkulu yena yedwa ansasho njalo lamahumusho ethu athi you need to worship only God alone but the amplified lona lina leligama lelithi homage ithi ke you need to pay homage
to God. What do? Uthi ke lona ngiyatibona sathane letintfo tasetaleni. Maneke mina ngathi kokuthi kunaloku ngcono lokutholako nawutaya kulo mnumzane and you pay homage ngoba nguye umnumzane walelikhaya nalo lahlele tintfo lataleni. That's why ngithi abazalwane kuhle uve kahle ngidawucela ukuthi le CD siyithenge ngoba kubhala bekungaba njalo. Ngicela kuphethe ngokuthi ke bazalwane umfundisi uke wakhuluma ngendaba ya these things sesitawuthandaza. Uke wakhuluma indaba ya these things kulomnyaka. What we have got these things. What are these things? Letinto tonke lesitidingako tikhona lapha etaleni tiyatholakala. But it's much better to get letita la endlini kulomnumzane. Letita la ebukhoneni baNkulunkulu. Amen. Kuhle kakhulu lokuthi letinto sitithole la ebukhoneni baNkulunkulu. There is a difference between those things na these things. Those things are the things letilahliwe ngephandle. But these things are the things that are here in my presence. Go and check the Bible. Use the Strong's version and you search these things. Whenever you find these things, most of the significant these things utawukhanza ukuthi kukhulunywa ngetimfo tasebukhoneni. Wafika kwakhulunywa these things. Kwathiwa these things usho ukuthi uNkulunkulu dala. Uthi ke the Father knows that uthi ke ngakhathateki ngekuphike niyotfunyata nize niyongcola etaleni, because the Father knows that those things that are there, he knows that you need these things. These things. Tila letinve bukhoneni baNkulunkulu, these things. But if nangabe bazalwane, with our prayer, with our lifestyle, besibubalekela lobukhona baNkulunkulu. That's why besite these things. Kanti in the last days libandla selihamba. Oh, Nkosi Jesu ngaze ngiprofete Nkosi yami. I really wanted to do economist, and I was good in economics, and I wanted to be an economist. That's where indlela yami leyafika yavinjwa khona. So if I'm an economist, I'm telling you these things. In the kingdom economies, lelibandla noma ke lesikhathi sesifikile for the church to have these things. But libandla lisukela baleka lapho khoneni la yalenge phandle and thought ukuthi nasilenge phandle singazi singathanda singaphili bungcwele, we are going to have these things. Kanti these things are only where lo mnumzane akhona khona la ngekho khona, there are those things but not these things. And the danger of those things is because they are not guided by the principles of lo mnumzane. Kunengoti lengephandle kodwa lotawuhlala lapho khoneni aqhubeke athi Nkosi, each and every time I'm guiding myself to be in the presence, you are going to have these things. Before Israel aphume eGibhite, because bese batimisele kuphuma kwama-Israel eGibhite kwakungasiye kuyofuna live bazalwane. Muve Moses ukuthi uthini. Nakatshela Faro uthi ke khululani labamfu bami kuze bayowendani bayokungikhonda. It was because la eGibhite basetaleni, but uNkulunkulu you wants them to be here. Because there's a difference between yonder and being here. So uNkulunkulu, he wanted Israel to be here in his presence. But bebangeke bakhona to be here in his presence babonakala baseGibhite. So ke nasebahamba le Gibhite kuthiwa they spoiled the Egyptians. Why were they spoiling the Egyptians? It's because those things God was sanctifying them so that they can use them here. That's why all the gold and the things that they got, it built the tabernacle and the covenant books that carried the presence of God. But now tabana those things bazalwane kutabal konvele ukuthi mekisa kumnumzana nasotholele nzuzu.
Longazo sebandleni siphike nje siyaphikilisha imali ngokuthi wonke nakenti project ucabanga sisu sakho uthi cabanga yena kude lo cabanga umbuso kude lo cabanga kwakha indzawo yebukhona asisho ukuthi imali asithatheni yonke siyise emasonfeni ikhona la yasesonfeni uyayadi but kukhona na imali naye ukuthi khonda nangu umzalwane uswele nangu udzingile muphe lo mupha khona uthi ungamupha kubunjwe bukhona baNkulunkulu ngaphakathi kwakhe so when then wakhe bukhona baNkulunkulu ngephakathi kwalomzalwane he or she is now the tabernacle of God. These things daloko bazalwane akusiko to make yourself better than or what. Ingakho-ke bazalwane, in order for these things to happen etimpilweni tethu kumqoka lokho ukuthi sende nayintfwana yinye to be rooted in the house. Psalms 92 uthi nakachaza uthi those who are righteous they are planted in the house and they flourish in the courts. You are planted in the house lendlu yalomnumzana lokusho ukuthi uthi-ke na Colossians uyachaza lenzawo uthi-ke asikhuleni enkosini so-ke siba planted in the house but you find that our lives are planted maybe in the inner court or in the outer court. Ngibekise ngale inner court la kule inner court kunanasinkwa nasila kuthiwa sinkwa sekubukwa. Yini lesinkwa lesi sekubukwa? In the inner court kunesinkwa sekubukwa, in the holy of holies la kulomnumzane kunemana. Imana sinkwa lesehla direct sibhakwe ezulwini sehlela kubantu. And it was fresh each and every day. But sinkwa sekubukwa, sinkwa lebesibhakwa malevi, sithathwe siyobeka ethempelini sishisa sifresh. Sifike sibekwe lapha ethempelini sishisa. Nababuya the next Sabbath. Batawubuya lesinkwa lesi labasibhake last week. This week ngale Sabatha babeka lesinye lesishisako lesilebe sikhona bavumelekile kuba basidle. Ngiso lesinkwa leso lesadliwa nguDavid nakahamba nalamadvods. Wasike lona ke kude sinkwa lesikhona ngaphandle kwesinkwa sekubukwa sasethempelini bebavumelekile ukuba basidle. But lemana yona sinkwa lesehla imihla ngemihla. I-challenge ke bazanele beyikhona ngokuthi lokungazi usithi impilo defu lokungabi lebukhoneni waNkulunkulu. My God, ngidawungena vele emabandleni asetimpilweni tethu bokhanzakala ngokuthi siphila ngesinkwa sekubukwa side lesiqhamuka ebukhoneni ngoba umfundisi uyasuka nje aqhamuke awu namhla kosha thatha ngiSunday hey bantwana lesani iBhayibheli avule Luke 4 verse 5 kwathiwa pay homage to God anang athathe inkosi nginikela na live ahamba ebandleni baza namhla sawufunza ku Luke 4 verse 5 ngicela bese ke sivalene sawubusisa le live babe na live silinikela kuwe lakho inkosi lingcelwe nguwe siyacela inkosi usibusise sisalidla amen. Sibuye sonke sihlanganele ebandleni ezayoni ngethine bekufunza le live sonke bese sesiyalifakazela ngithi sibuye ke silidle lelo live sibonakala sisuka sihamba sibuyela emuva. Lini le live lelo sinkwa siyathi kusilive la uNkulunkulu sinkwa but lesinkwa leso sibhakwe ngibani? Sibhakwe ngumfundisi. Uyele eBhayibhelini thatha ama ingredients amavesi babe book of Acts wabuka wathatha abo flour akhe walenza Luke 4 verse 5 wahamba wayolenza nangale maybe Deuteronomy 20 wabuya wahlanganisa wabuya wabeka phambi kwaNkulunkulu yena. Kodwa bazane kunemehluko lapha nasisihlangene aqhamuke uNkulunkulu mnumzane athi ke nina sisihlangene sihlelele sinkwa sekubuka athi uNkulunkulu namuhla ngithi hambani niyofunza Mateyu 8 verse 8 siqhamuka phela yimana leqhamuka ebukhoneni baNkulunkulu akusiso sinkwa lesibhakwa ngumfundisi kuvele ebukhoneni.
And nangabe sita uqhubeka lokho sita uqhubeka siphile ngalesi lesivela ebukhoneni ne rapture yoqhamuka ebukhoneni angeke utshela ngumfundisi kube sinkwa sekubukwa bazalwane nabo bungoti lapho khona uma sita uphila ngesinkwa labahlale bafundisi basiletha phambi kwaNkulunkulu ngoba sibhakwe ngibo sinengoti ukuthi rapture besingayimisisha. Kodwa nangabe thina praise team nabo bonke siyohlale si-alert nasiya esonfeni sisuka la kumnumzane because i-command yemadvodzana ithi go ayithi come. Nkulunkulu nakafuma emadvodzana uthi go ngoba nisuka la niye lapha. Kodwa nakafuma abantwana baNkulunkulu uthi come so that I can send you. Ingakho ke bezolwane kubucoka to differentiate between the two. Kokuthi ngiphila ngani? Sinje siyafunza ama covenants every day. Uyivele covenant uthi hayi namhla sinkwase kubukwa. Kodwa kuyendeka usuyayifunza uve kusiyabona namuhla Psalms 121 yimana leqhamuka ebukhoneni. Ukushinjele Psalms 121 usingihlala ngimfunza but namhla ngishintshele. Why? It is because uqhamuka from umnumzane yimana leqhamuka ebukhoneni baNkulunkulu. And nangichubeka ngiphila ngale mana ezingichubeka ngiphila ngale mana ngiphila ngale mana kuyothi nalanga limpe sekathi libandla lami alibuyele ezulwini ngiyokuva ngoba vele bengiphila ngalokuqhamuka ebukhoneni hayi ngale ngitiphekele kona. That's why live la uNkulunkulu egcineni bamfu bayofuna kuva ngekubatsha kwetindlebe tabo ngoba kuyobalula nje ukuthi uqhamuka ngumfundisi kuovini ubhake inkosi ubeke phambi kwaNkulunkulu. Kodwa laba abangaphili ngekubatsha kwetindlebe tabo bafala sinkwa lesichamuka ebukhoneni. Ngakho ubumcoka abazalwane to be rooted in the house. Le ndlela lesidla ngayo live la uNkulunkulu. Ngala ukuthi namhla sisathandaza sitakhele i-decision yekushintsha sibe much. If we understand lokho ukuthi kudla live la uNkulunkulu kuthandaza nekuzila. Nasik understand lokho ukuthi it is the work that we have been born to do. Kutawushintsha nangale ndlela yethu lesidla ngayo. Sikhathi ngeke sangivumela kuchaza kabandi ngemsedari nange palm tree lokuthi how does it grows in the house aze lo mbhalo wangale Psalms 92 abekise ngayo ukuthi this tree it grows to the house. Umsedari na 1 meter above the ground, 3 meter underneath the ground. Nangabe 30 meter above the ground, 90 meter underneath the ground. Kuthiwa the tips of umsedari, that is the cedar of Lebanon, the tips are the root yakhona, the rooting system yalo umsedari. Lama tips akhona ane poison. That's when even it finds a rock, it breaks through the rock to search for waters and to deepen itself underneath. Oh, when I was ufunza live la uNkulunkulu bokhanya sikwafika buphongo. The devil is tampering with the rooting. Because being firmly rooted in the house, that is going to sanctify, but it is going to make us to be firm in this earth. Lokuba rooted in the house. And you sit out tell bazalwane gokuthi esonfeni nangkhonda in the outer, in the inner, like that is in the inner court. Kukhonda kwami kube nemehluko because I am rooted in the house. When I am rooted in the house, this is the inner court. Kukhonda kwami esonfeni, kushumayela kwami, kuhlabela kwami, kutaba nemehluko because the roots are in the house. But nangabe the roots are not in the house, I won't flourish in the inner court. Lang konda kona bazalwane. In the outer court, lang hlala kona nebamfu bonke. Ebalen lang hlala kona nemindeni. If you look in your life, nangabe kunenkinga lebalen, emdenini wami akhambi kahle sicabene kunjani? Akhambi kahle businessini, akhambi kahle talent lami, that is businessini emsebentini, akhambi kahle. Check the rooting. Because it is the rooting is where you are rooted that will change the circumstance of the inner court, the outer court, even to the yards and up to etalenda lawenda kona project, the rooting system. If nangabe live bengilfunza 1 hour, let me schedule my time to be more, multiply it by 3. More pressure, more time. Fine kutaba nale restriction ezingisho ukuthi nalo msedari usinawufika ukhanza lamadvala, it cracks through the rock because it wants to deepen itself. We need to go bazane as from here and as from now to see our life flourish and to see our life being firm and itela ngachaza lokuningi ngalo msedari nale palm tree. Let's go and make a schedule that is going to root in ourselves 3 times than we were doing. And we will see God doing a lot at impilo and death. Tell us valene mehlo sita uthandaza.